Madyambu ya namuntlha eka Ngula-Vutivi hi langutisa swirilo swa vaaki va le Namahale lava tshamaka eka xiyimo xa khombo hikokwalaho ka nhlangasi. Hi na xiphiqo xa mati ka ndhawu leyi. Hi na malembe a ku ringana kokwalaho ka 10 to 15 years hi ripote ndhawu leyi. Ku ri ndhawu leyi ku na mati lama fambaka hala hansi ka tindlu ta hina. Ma le ku damejeni ka tindlu ta hina. Siku rin'wanyana hi tshame yi ri vusiku hi twa rivondo riwa. So hi tsalela MEC wa Gokster to report ku ina nkinga ya ku both the Phalaborwa municipality and the Mopani district municipality they continue to dismally fail to attend to the community needs. Baka technical abalabi ku endla solution leyi ya ku sweswi ta tlhela tlhupa. We want to do a permanent solution which is a V-drain. Amamkela eka nongonoko wa namuntlha vito Ndzisuku Rulani Baloyi. Vaaki va miganga yin'wana eNamahale va hanya ehansi ka xiyimo xa khombo. Tindlu ta vona ta mbindzumuka hikokwalaho ka mati ya nhlangasi. Vaaki va hehla leswaku nhlangasi lowu wu vangiwe hi ku pfempfa ka tiphayiphi ta mati ta ka masipala wa Phalaborwa. Va ri se swi na 15 wa malembe mfumo wu tsandzeka ku va lulamisela xiphiqo lexi. Muteki wa mahungu wa Ngula-Vutivi Solomon Mathebula u lulamise xiviko lexi. La hi le Namahale ehandlenyana ka xidorobana xa Phalaborwa. Lowi Mantsane un'wana wa vaaki eka ndhawu leyi. U na ku tlula 15 wa malembe a tshama eka muganga lowu. Mantsane u ri vutomi a byi nyanganya ekusunguleni, kambe sweswi byi hundzuke xilondzo xa siku na siku. U rila hi nhlangasi lowu onheke tindlu ta vaaki. U ri loko dyambu rixa u boheka ku langutana na xiyimo lexi. U ri leswi se ku va ntshamela maxelo. Ku vulavula ntiyiso hi hanya ku vava ene se i khale hi kha hi hanya hi nkarhi lowu. Loko mpfula ina i problem swa ku kuma u hundza se ku fana nghena ndlwini. Swa ku fana nghena ndlwini se ma ku va problem. Ma ku loko ku va ku damini se ku ne na mpfula ku va na tinyoka ndhawu leyiwani. Se kuma swa ku loko kha u hundza lana ku swo fana ku ri nkova kahle loko mpfula inini ena swi nga ko i yo siku leyiwa because yi hundza ehenhla ka ti-bacteria na swilo swa ku fana hinkwaswo mati lama ma lunghanga. Loko ma kota ku dya khumbi so what about hina yi ka wu nghena hi minenge straight so. Ni le ka Mithi Mantsane vutomi bya bava. Xiphiqo lexi hi nga na xona hi na xiphiqo xa mati ka ndhawu leyi. Hi na malembe a ku ringana kokwalaho ka 10 to 15 years hi ripote ndhawu leyi. Ku ri ndhawu leyi ku na mati lama fambaka hala hansi ka tindlu ta hina. Ma le ku damejeni ka tindlu ta hina ene mati lama ku ze ku ta va ka masipala. Va fika va ta vona na ti-manager hinkwavo na technical manager ta masipala. Va fika va langusa ndhawu leyi. Va kuma swa ku no mati lawa loko va hlamusela hi ku ma huma le ka tiphayiphi leti ta vo leti ta ti-galvanize ti borini hala hansi. Se loko ti borini tiphayiphi letiya mati lamaya ma huma hala hansi hala ma nghena hala. Se va chekini leyi va kuma swa ku no na vo va pfumerini va ku mati lama ya vona. Ene loko hina hi endla ti-trench leyi a hi ku nkarhi wun'wani hi mati lama nga laha kasi a huma le ka vona. Na sweswi mati lama ma hi hlupha. Tiyindlo ta wa ta jeka hinkwako krekini ti-tiles ti tshikile hala tindlwini ku na mati hinkwako na hala ti-garage hala hi mati hinkwako. Ene a ku na nchumu leyi va wu endlaka va hi promisa ku ri va ta endla ene va hi byeri nkarhi luwa va ku va ta cheka ku ri va vuya futhi loko va vuya va ku hawa hi ta rhumela ti-inspector ku ri ta endla. Kusukela kwalomu ku tsariwe mapapila hinkwaswo swilo ku rhumeriwa ta-correspondent mara va endlanga nchumu fikela namuntlha. Loko mi tshama la a ni tivi ku mi nga kota ku ni byela ku mi nga va mi tshame hi lembe ri loko ma ha tsundzuka xiphiqo lexi mi nga na xona a ku ri njhani? Laha nga ku loko ni tsundzuka nga kokwalaho ka va 2002 kumbe 2001 kokwaleyi a ku nga ri na problem mara mehe kahle ku tshama ka mela ni tshame hi va 1993-92 loko ni sungula ku tshama laha ka ndhawu leyi. A ku nga ri na problem ya mati laha a ku nga hluphi nchumu. Ku te loko hi karhi hi tshamini se ku sungula ku va na ti-residential areas tin'wani va ti ngetela.
se nkova lowu wu nga hala ndzhaku hala a wu nga ri kona hi minkarhi luwa se ku te loko ku va na timhaka ta ti-storage to developa nkova la se nkova luwa na ti-galvanize leti ti nga hala se swi hlangana hi hina la phakati mati ma huma hala ku huma nkova wa storage mara nkarhi lowu hinkwawo a ku nga ri na problem ndhawu leyi ku omini ku ri na dust na ku va na dust se kusukela ku va na ti-flow ta ti-storage se swi sungula ku endla ku ndhawu leyi va so vaaki va ri nhlangasi lowu wu xungeta rihanyo ra vona va ri vo tshamela ro vabya nkama na nkama twa ku vava hi mhaka ya mati hi karata hi mati wu fana na mehe se ni nghene hi asthma na ti-sinus hi mhaka ya mati laha teleke la every time loko ni etlela ni ya blockeka ni tirhisa spray and again na blockeka la hi mhaka ya yini ya mati laha ti-storage na mati laha huma laha tiphayiphini laha hansi hi mhaka ri laha ndlwini ku tshama ku tsakamile always a ni vona swa ku ri va hi pfuna hi mhaka ya mati lama hala ka la mitini hambi na storage na mati ya ku huma la kaya ma hlangana ndhawu yin'we na sokola sweswi hi mhaka ku ri tiyindlu ta wa a hi tshamiseki kahle na tinyawupe va kota ku hi nghenela hala hi mhaka a misinya leyi la nkoveni a xi hi khomi kahle because vana sweswi va sungula ku vabya always hi teka vana hi va yisa tidoktheni maka va tshama va ri ku khohlweleni na nhova na yo ya va hi karhata na vatsotsi hinkwavo se hi lava masipala u hi pfuna hinkwaswo sweswo va ta tlilina nhova va lunghisa na ti-drainage mati a kota ku famba me i khale ni tshama hala zone D ni xave muti loyi hi 2013 a wu nga na mati ya ku tala so a wu ri kahle se loko ni tshama riya se mati a huma a thoma wo tswa mo fase ga ntlo se ra le ka go bolela wa masipala gore ba ka re thuša bjang a ku na munhu loko a go tekela hlokong loko vulavula va ta ntsena va langutisa va byela swin'wana na swin'wana se va famba se siku rin'wanyana hi te tshame yi ri vusiku hi twa rivondzo ri wa ene kwala ku na swiharhi na vana va mehe a va swi koti ku huma la ndzeni ni fanele ni tshama ni va valerile a ku na peace ene va phela va tshwere ke flu ye lori wa fall every now and then ke ba isha doctorni a ke humane thuso re lekile go diedlo ka moka re paletswe mutivi wa swa mbangu Malwandla Nhlungwane u hlamusela ya n'wana ya makhombo yo tshama eka ndhawu leyi nga na nhlangasi swi na khombo swinene ku va u tshama ka wetland because ndhawu liya yi hundzuka a breeding ground of mosquitoes tinsuna ti sungula ku va ti tswalela kona ti va ti tala ti andza swinene and loko tinsuna ti va ti tele swi komba ku na malaria ma va ma ri kona so malaria ntsene mavabyi lama hi nga ma kumaka ka tinsuna kumbe ka ti-insect ti kumekaka ka wetland ku va na mhaka ya ti-West Nile virus so na byona vuvabyi lebyiwa byi na khombo lerikulu eka vaakatiko loko hi vuya emavhengeleni vaaki va hehla leswaku va hoxiwe eka xiphiqo lexi hi masipala ni minhlangano ya vaaki yi le ku tsandzekeni ku ololoxa xiphiqo lexi vaaki va sola masipala wa Phalaborwa eka xiyimo lexi va ri a va swi twisisi ku hikokwalaho ka yini masipala wu kokela etlhelo eka ku lulamisa swirilo swa vona xiphiqo xi na mali xi na masipala mako se hi na malembe swin'wana swa 10 to 15 years hi kha hi reporta mhaka leyiwani loko mi tshama ndhawu leyi mi tshame ku ri na inhlangasi kumbe yini inhlangasi ya ku i hlangane na ti-galvanized ta masipala hi mhaka i khale va nga se sevisa ti-galvanized letiwani hi letiya ta khale ta tindzimpi se ti borile hala hansi na ti-storage leti nga hala ndzhaku so ni hlamuseleni la endzhaku ka loko mi vone ku na xiyimo xa so mi hi endle hi teke procedure leyi ku fanele hi tekiwaka ya ku fanele ya ka masipala ya reporter hi va rhumela ti-email ta va komba ya ka mukhanselara
hinkwako se kuma swa a kumete ku pfuneka na doctor se u rhumeriwe na yo district Mopani hinkwako laniwani se kuma swa ku a kumi ku pfuneka. Ni nhlangano wa SANCO na wona wa sola. Vaakatiko va tise xirilo ka hina va ri va namba malembe ya ku tala ku hundza 10 years va kha va reporta xiyimo lexi nga kona xa mati ya tiphayiphi ta ku bola leti nga hala hansi ka misava ta ka masipala ku va ta va va fikisela to hi ku ti tisa mati ka tindlo ta voho ti le ku weni ene futhi hala ndzhaku na kona ku na situation ya ti-reeds leti ti kotaka ku khoma mati lamaya loko ma huma ma hlangana na mati ya tiphayiphi ta ka masipala loko ku ne mpfula hala ndzhaku a ku tirheki se ku va va tise mhaka leyi ka hina a va byele ku hawa mi nga chavi hina as SANCO we are an alliance partner to the ANC therefore i vanghana va hina i ta vulavula na voho hi ku mfumo loyi wa hina so hi vulavule na voho and then i ta na voho first day loko i fika lava fika va langutisa ndhawu va acknowledge na voho ku hi kanene ku na problem leyi va fanekele ku va ta yi solve and va ta va hlamusela ku part of the solution ya problem leyi i na voho and part of the solution i na Mopani district municipality so therefore va yi recommenda ku i va tsalela papila leri involvaka Mopani la ndzeni ku va Mopani na voho va fanekele ku tiva ku va na section ya ti-reeds hala ndzhaku leyi va fanekele va ta yi solve. So we did as advised by the senior technical manager Mrs. Mpacho and then i va tsalele papila leriya and then after that loko i langutele ku va ta vuya ka hina va yi byela ku famba yini va yi tsalela papila ra ku komba ku va ta vuya va ta yi byela ku va tiyimisele ku endla yini ku pfuna vaakatiko la on or before the 11th of September and yimini the 11th of September ti hindza a va communicate na hina a va communicate na vaakatiko lava nga affected kusuka kwalani swi boha ku tanihi varhangeri va xichava yima hi minenge nakambe hi va tsalela ku vanhu va Xikwembu ha mi yimirini mi le kwini loko se hi va tsalela hi ndzhaku ka loko so va te va phone loko va phonela it's either va committee phone ta hina as SANCO or va ta byela ku va le meeting they will come back to us and of which they never did. I'm speaking so hi ku na namuntlha ha yi rindzele call ya ku ba senior technical manager from last year so hi tsalela MEC wa Gokster to report ku ina nkinga ya ku both the Phalaborwa municipality and the Mopani district municipality they continue to dismally fail to attend to the community needs. So therefore we bring the matter to your attention ku mi nghenelela mi byela timasipala letimbirhi ku tiya pfuna vaakatiko lava va nga tshamako a ku safe ku na mavabyi va inhaler storage laya a hi tivi ku lava nga koho va to tikuma va vabya va nga tivi ku va vabyisa yini tindlo ti le ku weni. It was a disappointment, I want to be honest, that even today we haven't received any correspondence aku huma ka ofisini ya Mr. Makama, the MEC. Ofisi ya MEC wa mfumo wa miganga yi vula leswaku swirilo swa vaaki a swi fikanga eka vona. Loko hi vuya emavhengeleni masipala wu tikomba wu nga swi tivi ku wu yime kwihi hi xiyimo lexi. Hi tlhela hi mi amukela nakambe eka Angula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka xiphiqo xa nhlangasi eNamagale. A hi kombela ku masipala u yi attendela problem leyi ya hina ya mati va hi lungisela ti-galvanize letiya va lunghisa tiphayiphi letiya ti pfunta ku mati a nghenaka hala makaya ya hina va tlhela va hi tlilinela na nkova lowu ku ri swilo leswi a swiharhi leswi swi hanyaka hala swilo leswi hanyaka hala swi ta kota ku fambela kule na ku ri mati lama ta kota ku famba ma yimini mati lama ma fambi kahle mhaka ku tlhume ngopfu hala ndzhaku. Se hi karhele hi mhaka leyiwani hi na malembe se hi lava ku ri mfumo kahle i ta hi lunghisela tindlo leti ta hina i khale hi ri le ka situation ya ku fana leyiwani mara yo vulavula ntsena mara ku na xilo lexi humelelaka. Loko vaakatiko va ri ka ndhawu leyi nga na ndongo kumbe ya wetland
loko tshuka ku va ku ri na timpfula ta matimba swinene ku nga va na mhaka ya ku va ti-infrastructure ta vona ti va ti onheka kumbe na makaya ya vanhu va luzekeriwa hi makaya ya vona. For example matsunoko a KZN ku ve na flood leyi nga va kona, vanhu lava tshameka wetland ku ve na mhaka ya ku vanhu va luzekeriwa hi mimiti, van'wani va luzekeriwa hi vutomi bya vona. So swi na khombo lerikulu ku va vanhu va tshama ka wetland. So xin'wanyana mhaka ya ti-insurance cost, loko u ri ka wetland vanhu va ti-insurance va cheka ku ri ndhawu leyi tshamaka yona swilo leswi mi swi hakelaka swi va njhani na. Va boheka ku va increase ti-insurance ta vona because va swi tiva ku ri ku nga va na mhaka ya ku movha ya n'wina yi bodlomela kumbe ku va ku endleka swin'wanyana swo swi nga ri kahle. This limit economic opportunities, swi komba ku vanhu va nge ti va ta vekisa ka ndhawu ya n'wina. Hi ku loko u tshama ka wetland munhu a nge ta aka infrastructure ka ndhawu leyi a swi tivaka ku ri swi ta n'wi costa in terms of maintaining that particular building. Vaakatiko va nga endla yini mayelana na rihanyo ra vona? So xo sungula vaakatiko va fanele va va na this method called mosquito control. So vaakatiko a va make sure ku ri loko va ya ku etleleni va tirhisa ti-net ku ti kota ku va khavhara ku tinsuna ti nga va fikeleli loko va tlele. Xin'wanyana community yi nga tirhisana hi mhaka ya ku va tisa awareness ya ku loko ho va na ndhawu leyi maybe mati ma nga va ma yime kona, a hi zameni ku ri mati lama ma nga yimi ndhawu ya yin'we, because loko mati ma yima a ndhawu yin'we ma endla ku tinsuna ti kota ku va ti breed kumbe ti tswalana ti tele. So hi lexi vaakatiko va fanele va xi endla xexo. Mina vito ra mina hi na Miriam Malaji, meyara wa Phalaborwa. Loko mi vulavula hi area leyi mi vulavulaka hi yona ya le Zone D yi nga le Makumukumu, yi teka na phati yin'wanyana leyi humelelaka aka paving road, yi tikomba yi declare-riwe ku ri it's a wetland. Swi vula ku i nhlangasini. So la ku nga nhlangasini hi aware hi nhlangasi leyiwa. Loko u karhi u famba hi stream lexiya u ya le mahlweni, loko no ni nyika nkarhi ni ku heleketa ta swi vona a hi nga vekanga vanhu. Hi la ku vona ku ri hi mpela was it the municipality loyi a nga fika a va veka laya. Then from there hi teka the decision ku ri hi endla yini hi vanhu lava va nga tshama laya, because loko o langutisa na tindlu letiya ta ha ri safe, loko o langutisa makhumbi lamaya a ma ha ri safe. Ku na ku vanhu lavaya loko va tshame ndhawu liya yi ri na nhlangasi, mara leswi hi nga swi kuma tanihi va xiyenge xa mahungu i ku va hlamusela ku ndhawu leyi loko va tshama a yi omi, a yi ri kahle. Andzhaka loko masipala wu chele tiphayiphi laha timpfula, masipala hi wona wu nga endla ku ndhawu leyi va na nhlangasi. Xana mi nga hlamula mi ku yini ka sweswo? Leswi nga endleka hi vulavula hi kanetana laha, mara u kuma swa ku vona na vona va swi tiva hi ndlela leyi va swi tivaka. Investigation loko yi ta va yi endliwile yi helerile ku a ku ri busy kusukela ka nkarhi wolowo hi nga nyika ti-official task hi leyi nga ta hlamusela ku ri kahle ku na vona va ta vula ku meyara wa ku vona laha hi fike hi kuma ku ri so. Ene loko ni vulavula na wena sweswi muhaxi, if vona va ri va kume ku omile then swi endleke later, then they will tell us. Nina yindlu leyi va nge i house number a Fosco. Even if u nga vutisa munhu un'wana na un'wana, Fosco yeleyo le lokixini ne a ku nga na nhlangasi, a ku omile. As I speak to you right now hi le nhlangasini, mara loko va fika va kume ku omile. Xana i tiphayiphi na? These things happens all over and I have seen it mina la Phalaborwa. Kuma swa ku omile la ni nga xava kona mina va ku vita ku ri le Garden View. I can take you right now. A ku ri omile ku nga ri na stream. As I speak to you right now, there is a very big nhlangasi leyi. Loko hi vulavula hi nkova lowu hi loyi ni nga vulavula vona ku ri va ka technical a va lavi ku endla solution leyi ya ku sweswi ta tlhe va hlupha. We want to do a permanent solution which is a V-drain leyi nga laveki budget yo tika muhaxi. From here what we are going to do as the municipality, because the report yabo already ay fika Makumu,
ko va ku ri loyi a nga report-a a nga ri aware ku ri already community na counselara report already yi kona haleni and the officials le ku endleni ka assessment they are finalizing it hi tlhelela endzhaku hi ya va endlela that V-drain hi chanela mati loko wo famba wu ya le mahlweni le ku na bridge hi leswo ni ku byela mhaka leyi when you are talking about 16 houses is a line because i le makumu le Sefarduncan. I know the area very well. Even lava nga aka tindlu ta vona ta kahle ti le ku jekeni hala ndzeni because of this wetland. So we are going to channel the water straight to the bridge, which is the culvert leyi nga aka at that other line. I fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za. Facebook na X hi kumeka hi Ngula ya Vutivi. Riperile. Katanga,